lesbian pop culture yn y mainstream. O'r diwedd. A ni moyn siarad amdano fe. A pop culture yn gyffredinol. Ydyn, trwy sbectol bach queer ni. Fi yw Cat Morris. Fi yw Catrin hefyd. A chroeso i Pob Look Babe! Just rhybydd bach i chi ar y dechrau. Mae yna siawns fydd yna falle tymed bach o iaith gref yn y podlediad yma. Siwr o fod achos o Cat Morris. Sos. Helo. Helo. Hiya. Hi. Ti'n okay? Yeah, fi'n good. Fi beth yn siŵr os fi'n dweud helo wrth y ti neu wrth Y y bobl. Fi bach o'r ddau fi'n meddwl, ond definitely helo i ti, achos fi heb gweld ti mewn pythefnos nawr. Yeah, sydd yn amser hir i ni. Hey, sorry am gadw chi gyd on red. Yeah, ond ni nôl. Pam, O, ti'n really brysur. Yeah, oedd gen i cwpl o shoots gwaith ola ar gyfer yr endo doc, sy'n exciting. Yeah. Talking of, nes i wylio fe'r holl ffordd trwy am y tro gynta ddau neu echdau, oh my god. So rhaglen ddogfen ti wedi bod yn neud o'r endometriosis. Yeah, ar gyfer S4C. Oh, mae fe'n... I'm not going to, like, toot my own horn, ond mae'n really dda. Toot it, honey. Toot it, babe. Well, I mean, it's nothing to do with me. It's all to do with y stori, y pobl amazing yma sydd yn battle o endo. Mae fe'n emosiynol, so, yeah, edrych mlaen i cael hwnna mas yna. It'll be good. Ond, yeah, beth ti wedi bod yn neud? Wel, y rheswm o'n i yn brysur yn Strava yw achos o'n i'n paratoi i fynd ar stag do. Oh, legend. Wow. What a legend. Brownies, ie. Bra bach fi, ie. Sydd yn Siarad mad. Aled. Achos fi'n cofio ti'n siarad am hwn, oedd e'n teimlo fel ages yn ôl, a nawr mae wedi digwydd. Mae wedi digwydd, byn yn gon. Nath Aled hefyd cyfaddu fi ar y stag bod e'n gwrando ar y pod. So fi ddim yn gwybod fydd e'n clywed hwn. O'n i ddim yn gwybod fod e. So mae hwnna'n... Mae hwnna'n mor cute. See, but my siblings could never. Bydden nhw, sa'n meddwl nhw'n gwrando. Mae'n gweld clips pob un o hyn. Mae hwnna'n da iawn, Aled. Ie, mae mam fi'n gwrando. I wouldn't be surprised os oedd brawd mawr fi'n fel secretly gwrando. Secret. Fi'n meddwl ni yn bach o guilty pleasure i rai bobl. Yeah, guilty rhywbeth. Gyfreithion pleser. Yeah, So, oedd y stag diw, lle eithaf chi? Aethon ni i Amsterdam. Wow. Yeah. Okay. Fi rioed wedi bod i Amsterdam o'r blaen. Na fi. Mae'n fi ddweud, like, cyn i ti gael sort of syniadau bod e gyd i bod yn quite crazy. Oedd e'n weddol wholesome. Oh, good. As far as the stag do in Amsterdam goes, Yeah. oedd e'n... Athach chi'r Digon teim. caffis? Na. Ddim yn really vibe Al. So, Na, bysyn ni ddim eisiau neud hwnna chwaith yn dig. Na. So, oedd e'n, oedd e'n lot o gwrw. Okay, Eitha lot o nice. gwrw, Yeah. Oedd e'n lyflu, lot o Heineken. Oedd e'n sydd o tywydd, yn eitha neith? Absolutely frigid. Na. Fucking freezing. Really? More, like literally, mor oer. Oeddech chi'n fel prepared am hwnna na? Vaguely. O'n i fel, o pawd ar y cot. O ie, pawd ar y cot. O, mae angen fel tri. So, o'n i'n meddwl bydde fe'n dwymach yn fynan ag yn fynan. Na. No. Wow, ie, cos mae wedi bod yn unseasonably dwym fan. Nes i last minute grab a bobble hat and thank God for that. Gadw'r hyn, glisgen, Yeah. dwym. Iogs bach fi. A oedd e'n, nath ni dreulio tipyn o amser ar y canals. Oh, lovely. Various cychod. I was going to say ar be fel canoe neu beth na. Little motorboaty. Oh, okay. Fel speedboat sy'n mynd lawr y taff. Ddim yn speedy. No, really, ddim yn speedy. slow. Ond oedd ti o leia gyda cwrw ar y cwch? Oedd cwrw, nath ni'n mynd ar un cwch ble oedd e'n fel, ti'n cael cwrw a maen nhw'n dangos i ti, maen nhw'n siarad ti am, cwrw a'r ddinas a popeth. Love. Ti'n be, mae da fi hen dwi'n dod lan i Riri ni'n gael, i Rianedd yn gwaith. Fi'n mor excited. Mae nhw, so ni'n mynd mas am diodydd a stuff, a wedyn... Yn Nghaerdydd? Yn Nghaerdydd. Lush. Mae wedi book o party boat. Nawr yn anffodus, sa'n neud yn dda ar cychod. Fi'n mynd yn sal iawn, so fi wedi optio mas o'r cwch. Wyt ti? Ydw. A fi bach yn gyda, cos o'n i eisiau fel... Oh, ti wedi gweld The Office, the US Office? 100%. Sort of party boat, mae'n mynd ar, Yeah. this is the vibe I want. Yeah. Ond, sa'n i fynd ar. So wedyn ni'n fel trio meddwl fel, oh my god, achos mae Maisie yn gwaith hefyd, she doesn't do well with cychod. Okay. So mae'r ddwy ohonyn aros off y cwch. Ni'n fel, be ni gallu gwneud? Fel, falle ni gallu fel cynwio ochr yn ochr ar cwch, fel bod ni dal yn rhan ohono fe. That's really burglars. Well, I don't know them yn neud ar y noson yna, though I would have done it.
y cwch o'r bai? Ie, lawr y bai. Ond, so dyn sôn o wneud cynwio, dyw'r, yn y newyddion, ti'n bod yr, be oedd enw fel y parc inflatable assault course. Achos dŵr afiach. Wel, mae'n cael ei symud i Ben-Arth. I Ben-Arth, waw. Cosi. Coswestern, ie? Dwi'n meddwl, ie. Dwi'n meddwl. Cosi. O'n i wedi siarad fel swimming cosi. O'n i fel, cosi. Na. Wetsuit hefyd. Fi'n edrych mlaen i hwnna, a fi'n edrych mlaen i... Dyna bydd yr ail hendw fi wedi bod ar. Yr ail un? Ie. Beth yr un cyntaf? Cefnitha fi, blynyddoedd yn ôl, and I think I was really tired achos ni'n gweithio yn hospitality ar y pryd, a ni'n gwneud late one nos on cyn, so ni'n really struglo. Fi oedd fel y person gyntaf oedd eisiau mynd adra, cos mam a aunties fi'n well up for it, fel, no, let's stay, ac ni fel, and pop will, just fel, drag o 50-year-old aunties fi. Hang on by a thread. Yeah, literally. So weekend da. Yeah, really good, really good. Ti'n eisiau gwybod un peth ffynnu? Wel, fi fel ffynnu. Yeah. So obviously, o'n i gyda brodyr fi, o dad fi fyna hefyd, and about like 10, 28-year-old boys. Nice. In my element, I was. Na, maen nhw'n lovely, maen nhw'n really nice crowd. So, like ffrindiau ysgol fe i gyd, ti'n gwybod. So fi'n cael ei nabod nhw enw, oedd e'n lovely. Ond, right, fi, fel ti'n gwybod, ddim yn red rag. Ddim yn be? Shred rag. O, ti ddim yn redeg? Ddim yn redeg. Nes i un half marathon really, really araf a few years ago. Nes di half marathon? Okay. If fe hwnna oedd beth oedd ar Hinge profile ti a dyna pan oedd rate swipe o left? Oh, absolutely. Fi ddim yn advertise fi. Okay, I was going to say, did you fel catfisher into thinking ti'n redeg? Na, ddim yn gwbl. Okay. Ond hynny yw, I'm not for that life. Na, god na. Mae'n brifach ankles a pob math o bethau. Nes i just cael that kind of, oh god, fi'n troi'n 30, better do a half marathon. Nes i ddim neud yna, but fine. Yeah, ti wedi colli mas o'r dim byd. Good, yeah. Ond, ta beth, wyt ti'n gyfarwydd dy Strava? Pwy sydd ddim, yeah. Pobl obsessed, like nhw. Mae pobl yn rhannu Stravas nhw. Wel, wrth gwrs, fel ti'n dyllu dychmygu, big fan o Strava, rage. Oh, yeah, mae hi'n rhedeg. Mae hi ddim yn stop o rhedeg, actually. Mae hi'n rhedeg loads. Yeah, Mae hi'n rhedeg i ffwrdd. Dwi wedi gweld hi'n rhedeg mwy na cerdded, I feel. Yeah, just gofyn rhaeg ni. So, anyway, o'n i fel, nes i'n eisiau Strava yn y fi. Na. Ond wedyn pan nath ni sgio, nath i ddweud, go on, cael ar gyfer hwn, bydden... ti'n rhedeg gyfer sgio? Yeah, so o'n i fel, cool. Yeah, then dweud pan mor gloi ti'n mynd, stuff o'n fun. Fel miles per hour? Yeah. O'n i wedi mynd dros 100 kilometres an hour. Hang on, be hwnna miles? Hey Siri, what's 100 kilometres an hour in miles? 100 kilometres per hour is 62.14 miles per hour. That's dual carriageway. Dual carriageway, baby. Ddim am sbel hir. Oedd Rachel fel, ti'n constantly edrych o bod ti'n mynd i gwmpas dros. Oedd ni fel, achos ti'n mynd 6 digmillion yr awr, babe. Wow. Sue me. Ond, ta beth, o'n i ddim di meddwl ti'n byd am Strava wedyn, cos fi ddim yn... Dwi ddim yn o'n i ddim yn gwybod. Na. Ond, digwydd bod, o'n i di dechrau gwisgo Apple Watch ar gyfer, I don't know, just ni trio hala fy hun i cofio sut i wneud fel basic human functions. Fel, oedd rhywun wedi dweud, mae gen i watch ar fy mraich sydd yn atgoffa fi i bwydo fy hun a rhoi dŵr i fy hun a fel codi bob hyn a hyn. I'm basically a human Tamagotchi. Yeah, that's what I'm meddwl. Oh my god. So, dyna beth yw e. So, anyway, do'n ni heb sylweddoli bod oriawr fi yn linked i Strava. So, do'n ni heb sylweddoli pan ti'n wneud unrhyw beth ar watch. Os mae watch ti fel, you're on an outdoor walk. Yeah, mae'n dweud, do you want to record an outdoor walk? Yeah, fel pethau really basic. Yeah. Then ni fel, yeah, fine. A mae'n postio yn syth i Strava. O'n i'n meddwl bod ti'n postio ar Strava. O'n i'n gwybod bod e'n digwydd heb sort of... Live updates, just ti ar just cerdded i gwaith neu rhywbeth. I know, how boring. So, yeah, nes i just cerdded i ti ffrind fi, Kate, sydd yn mewn 10 munud i fflag i ffwrdd. Outdoor walk on Strava. Yeah, I know. Just llinell. Ti'n bod nhw'n dangos am map. Yeah. Wel, pan o'n i'n Amsterdam, o'n i... mas yna out yn Osadon, oedd y boys, fi ar all y boys, a wedyn oedd Rachel, fi'n mynd i, oedd hi
nôl gatre yn Bristol, obviously, a oedd hi fel, fi'n mynd I gwely nawr, nos dal. Nos dal, A wedyn, fel arfer fi wasn't texto hi, regardless o beth fi'n neud, fe'n texto hi pan fi'n cyrraedd gatre. Ond am bybyddeg reswm, nes I just ddim cofio. I think cos hefyd, oedd e ddim yn fel safety thing, cos o'n I gyda brodyr fi, a oedd e'n fine. So, oedd e ddim yn, I don't know, nes I just ddim... Oedd e ddim meddwl ti? Na, a ni wedi cael couple of drinks, cos o'n I wedi gweud o star popeth, nes I just ddim cofio neud. Ond wedyn yn y bore, fi'n cael neges o gan Rach, a mae hi fel, hi, I'm just checking you're okay. And like, you got back in okay and everything last night. A ni fel... oh god, na, fi den hofio text o. Ond wedyn y rheswm oedd hi'n bach yn mwy fel... weary. Wel achos, o'n I ddim wedi sylweddoli, mae Apple Watch fi, tra bod fi allan ar night out in Amsterdam, wedi cofnodi fy outdoor walk gatre i'r gwesti. Ond, as a safety feature, ar Strava, mae fe'n chop off dechrau a diwedd y whack. So bod ti ddim yn fel docs o dy hun a gweud pobl yn dod I ti'n byw, ble ti'n aros, whatever. Nath e chop o mas just pan nathon ni gyrraedd y red light district. Which oedd e ddim yn fel, o'n I fel ar edge y red light district. Dyna ble ddim yn mewn. Dyna ble oedd gwesti ni. So, o'n I ddim wedi mynd na, well... Love that. Gwesti chi at boes y red light district, ond ddim di mynd i'r red light district. Ti'n mor weird. Bod fi'n newydd yn ôl o stag do in Amsterdam, albeit quite a tame one, o'n I ddim, fi dal ddim yn really siŵr ble na beth yw'r red light district. Beth yw e, ie. Just fel pobl mewn shop fronts neu rhywbeth. Nathon ni gael dweud hefo un ffenest, oedd fel gyda just menwod yn y ffenest, a rhywun yn trio cael chi dod mewn. O, gyda just have... hi! Byswn ni just fel, you okay? O, fi gael teulu fi. It's fine. So anyway, oedd wedi o chop it off. So, hi ddim yn really go ble fi di mynd ar ôl hwnna. So wedyn, oedd hi fel, just eisiau check up o fi'n okay. Ti ddim dal yn rhyw strip club rhywle yn Amsterdam. Heavy night. Heavy night. So na beth oedd fy mhenwythnos, a tell you what, os o'n I yn neud rhywbeth o'n I ddim fod I neud, what a way to be found out. Strava. Who'd have thunk? Who'd have thunk? Wel, ti wedi cael, penwythnos a lot fwy ddiddorol na fi, so da iawn. So, it's confirmed, Lucy Dacus a Julian Baker. Fi'n gwybod of Boy Genius. Of Boy Genius fame. A sydd yn weird achos nathon ni yn amlwg siarad am Lucy Dacus cwbl o fel 3 wythnos, 4 wythnos yn ôl achos y track newydd hi mas gyda loads o lesbians. Ond oedd massive rumours di bod a maen nhw'n wastad yn neud fel stints yma lle mae hi'n fel snog o hi ar stage. So oedd wastad rumours a pobl just fel, maen nhw fel off again, on again thing. Ond nawr, maen nhw efo'i gilydd. A wedi bod ers blynyddoedd. Yn debyg. A dod mas mae fel news article. Fi wastad yn meddwl fel gyda cyhoeddiadau fel na. Fel, beth sy'n neud iddyn nhw dewis, okay, it's this news article I'll say it in. It's this publication I weighed at. Ydy'n dibynnu falle ar fel reporter, fel bod nhw'n trust nhw I weid e mewn ffordd. Mae rhai bod na bwynt. Wel, I rai, a fi ddim yn gweud train, ond I rai, it's like publicity. Like, is in fel, hyd yn oed os dyn nhw ddim mewn perthynas ar gyfer publicity, fel necessarily. Mae nhw fel, beth hwn yn good timing ar gyfer yr album release yma. Wel, mae yn bach timing, achos mae hi ar campaign ar y funud. Ydy. And it has sent the lesbians of TikTok into a spin. Into a frenzy. Ond, benefit of the doubt yw, mae lot mwy o media attention on nhw nawr anyway, so falle bod nhw just ddim eisiau gofod tiptoe around gymaint. True, os nhw just eisiau joio, exactly. Good on them. So, yn Boy Genius, mae nhw, a mae Sophie Bridges. Phoebe. Sophie Bridges? Fi ddim gwybod le nath Sophie ddod. Ti'n nabod hwnna o Sophie Bridges? Na. O'n i'n meddwl Phoebe, ond nes I ddweud Sophie. Mae nhw'n kind of the same. Cos am Eiliad, o'n i fel... Nah, you know? O'n i fel, they're in the same family of names. Yeah, Sophie, like Toby and Henry. Yeah, same, but different. Same name in a different outfit. Yeah, true. Yeah. So, Phoebe, imagine bod mewn band gyda cwpl. Like, bydde ti'n constantly third wheeler. O'n i'n meddwl, especially achos, y tair ohonyn nhw ydy, like, it's just 3, so hi ar 2. O'n i'n meddwl fel, I suppose she's supportive, I don't know. Gallai ddim dychmygu bod ti di treulio lot o amser as a third wheel.
Be ti'n meddwl? Pam ti'n meddwl ti'n dychmygu hwnna? Cos ti wastad yn mas gyda Mewn rhywun. True, actually, well, no, oedd yna digon o weithio ffyn, because mae ffyn wastad mewn perthynas, actually, like, genuine, Really? Wastad have a girlfriend, yeah, she's such a sucker for love. Right nawr. Dim ar y fynd y bryd, as far as I'm aware, ond ni'n due catch-up fory, Ffyn, a mae gen ti. hi life updates i fi, so we never know. Ond mae Send hi her my yn, best. I will, ond mae hi just yn cariad gymaint, mi wastad efo rhywun. So oedd na actually un tro penodol lle o'n ni draw ti hi as planned. A wedyn nath i gwahodd fel merch oedd hi'n gweld draw bod fi yna i gael date. What? I know, ond so nath i fel, oh no, just don't go though, it's fine. And he fel, okay, well I can't, achos o'n i methu gyrru, I was like 16 or rhywbeth. And he fel, okay, well I can't go, because I can't get my mum to come pick me up from Dinas Powys at like 9 PM or whatever. Anyway, doedd y merch yma dod draw, a i gyd ystod am dy bwyd, ac oedd ffyn di coginio risotto, fel from scratch. Oh my god, it was terrible. Oedd e mor dda, ac oedd y merch yn trio fod yn really nice, fel, oh yeah, it's lovely, ni fel, ffyn, it's awful, they were stodgy. Mae ffyn yn gallu coginio, like, just prerequisite that, mae hi really that, but that risotto was terrible. A dyna, probably yn y tro fydd i third wheel, and that's a weird third wheel, i fod fel ar date nhw, essentially. Yeah. Funny, wyt ti wedi? Wel, fi di treulio lot o amser yn sangol, so... Oh, yeah, true. A mae like, dyd long ti ffrind stints. sydd yn fel couple friends hefyd. Oes. Yeah. So, yeah, loads. Fel Keita, Dan, yeah. Yeah. Yeah, quite a few. So, fi'n teimlo fel... Ond fi ddim yn... Fi'n hoffi e. Yeah. Fi'n... Well, na, Os mae'n ffain gyda nhw. Yeah, Mae'n fine gyda ni. same. Well, mae just fel, os fi'n mynd i weld brawd a graig, like, it's not a third wheel thing, it's just they're all, maen nhw gyd yn... Yeah. Yeah. Yeah, fi'n... I don't know, although fi wedi gweld pobl yn dweud ar TikTok fel, I'm going to hold your hand while I say this. Don't bring your boyfriend. Oh yeah, mae hwnna'n wahanol though. No, don't bring your boyfriend. Fel straight people, stop, please. Well, yeah, ond fi'n hoffi boyfriends ffrindiau fi. Generally. Generally, yeah. I suppose mae achos fel, os chi'n cwrdd lan gyda... I think it depends what you're doing. Os chi'n fel... Os mae nhw'n ti'n cwrdd lan am gossip, neu fel guilt, neu rhywbeth fel na, then it's like... Os mae rhywun ti'n gweld yn aml, mae'n ffain, mae fel, oh, yay! Maen nhw'n friends despite the couple, kind of thing. Yeah. Neu os mae nhw'n, os mae nhw'n, gweud mae nhw'n straight couple, os yw'r ferch yn rhywun ti'n gweld yn aml, then mae'n less big of a deal. Os chi fel, finally, ni'n cael catch-up, oh, what? Yeah. Fel, God alive, can you not be without this man? Yeah. Yeah. Yn union. Oh, wow. Wel, i siarad am gormod o bobl mewn setting, ma... Do you like my segue there? No idea ble ti'n mynd o fe. Mae na rhaglen newydd yn dod, ond fi'n meddwl Just America sy'n cael ar hyn o bryd, as far as I'm aware, You Hold. So mae fel off the back of the phenomena of I Kissed a Girl. Yeah. Mae na bunch o menywod cwiar yn symud mewn i mansion efo'i gilydd. A just i fel... Oh, if it's not premise? Yeah, dyna'r premise. A wedyn maen nhw fel couple o lan, bla bla bla. A wedyn y pwynt yw i weld fel... Is it a good thing or not a good thing i symud mewn o'ch gilydd mor fian? Wow, two sides of the coin for then, Cat Morris. Fi'n prolific you hauler. You love it. Ti'n Genuine, fi'n love fe. Fel, fi pretty much pob cariad fi cael fel adult, symud mewn really, really gyflym. Yeah. A fi the absolute... Fi erioed di byw gyda unrhyw partner. I love it. Well, I don't know. Chi'n split o'r bills? Amazing. Sure. Y peth gorau. Okay, so it's more of a fiscal decision i ti. Mae Sam wastad yn chwerthin fi, achos fi'n really fel... Fi'n all for like fair and justice. Yeah. Fel. So ni, hyd yn oed os ni'n mynd i fel, enghraifft, es i nôl apple cider vinegar o Asda dyn nhw'n blaen. Cyd fel, allai rhannu hwn gyda ti. Fel, yeah. So nes i just gweithio mas bydd hanner y pri. So gofyn i. Ti'n gofyn i Ond fi'n neud hwnna... hanner vinegar? Yeah, as in apple cider vinegar. So It's like £2.50. Well, yeah, dyna beth fi'n meddwl. Yeah, but that's, yeah. A fel, os Really? be nath hi'n fynd i prynu fel almond milk dyn nhw'n blaen, sy'n si danfon hi'r hanner. Cos fi byth moyn i unrhyw i fod mas o pocket. Fi'n meddwl bod hwnna'n... Gan gynnwys ti. Well, yeah, gan gynnwys fi. Yeah. But anyway, I think it's all about fairness. Fi'n... I was in a gorffennol to a fault. Fi di bod, no, fine, Ond wedyn ti'n wastad yn gorffen lan gyda fel someone owes you money and you get annoyed.
Beth os fel, my ddim. point yw fel, os o'n i just fel, o na i just cael hwn as in fel groceries. Obviously fi'n treat os am fel, os ni'n mynd mas am bwyd, pethau fel na, fine, prynu diodydd, stuff fel na, I don't do everything by the book. Ond os ni'n neud groceries, fi wastad yn rhannu yn completely. So, os ni'n fel neud y Tesco receipt, right, bys ni'n, popeth ni wedi cael sydd i'r ddau ohonyn ni am bwyd, I'll split that in two, a wedi popeth ni wedi cael just i hi fel yogurt, I'll add that on fel my total. No way! Yeah, fi'n actually joio fe, mae'n bach o fel accountancy fi ar noson. Ydy hwnna'n rhywbeth oedd hi sort of... O na, oedd hi fel, what the hell are you doing? Okay, fi'n fach, cos o'n i fel... Na, fi sydd wedi implemento hwn. Mae gennym ni fel spot ar y fridge lle ni'n cadw receipts, wedyn fi'n mynd i nôl nhw a neud y bancio. No way! Yeah. I mean, fi ddim yn gwybod pa system bys ni'n defnyddio, cos fi ddim yn defnyddio dim Well, un I suppose, system. yeah, cos ti ddim yn byw off... We'll think about it now, right? Os oedd Rachel symud mewn a chi'n prynu bwyd am eich gilydd, so un ohonoch chi jyst mynd i talu am yr holl beth pob tro. Ddim bob tro, I don't know, I kind of figure bydde fi just yn Hanner. even allan, eventually. Na, achos I don't buy yogurt, Sam does. Oh, yeah, but you might buy A mae hi, arall. na, achos mae Sam actually yn bit on really, really dda. So she'll get like flax seeds, dates. She's really good gyda fel nutrition. Whereas fi just fel, Cadbury chocolate bar. So mae'r stuff mae hi'n prynu yn gallu bod yn eitha ddrud o gymharu a fi. Ti'n gwybod be fi lli dychmygu bydde'n digwydd gyda fi ar age? Be? Bydde hi'n gan amlaf yn plano beth ni'n mynd i gael i Bwyta. fwyta. So bydde fi'n wedyn, hapus iawn i just fynd, yeah. great. But yeah, that's the thing though wedyn. Chi'n dod at a spit snacks. And os mae'n stuff just... Neu razors, oh my god, fel 20 quid on razors hyn o bryd, right? Sa'n mynd i hala Sam prynu razors fi am 20 quid. Okay, ti'n byw yn y gorffannol, ti angen mynd ar the eco-friendly single blade razor. The hell yw hwnna? Ti'n fel old school, fel be mae dynion hyn fashion yn defnyddio i siaf o gwyneb nhw. Mae jyst yn... So fi... Fel blade. Yeah, just blade. Blade. A Beth os ti fel brif o dy hun yn fel... Ydy mewn rhyw fath o carrier i neud e? Wel, yeah, ti'n... O, ti'n cael y thing. O, ti'n fel ti literally just... Wel na, ti'n prynu hwnna, mae hwnna'n costi fel £5, and Yeah. then for the rest of your life, ti just angen prynu'r blades yma, ti'n costi pennies each. Oh, so fi... Oh, okay. So fi, mae gen i handle, wedyn mae gen i'r fel... Mae rhaid ti prynu Yeah. blades separately. Ond, as we all know, the pink tax, mae popeth yn yr ochr menywod yn fel 3 times the price. Os ti'n siafo armpits ti fel mae dyn yn siafo i wyneb, yw fel... Oh, yeah, true. Bydde di ar dy ennill. Because I suppose mae fe'r un fath o fel gwell, mae'n eitha cos na gwe. Well, just... Ond I suppose... Not to give you TMI, ond ti'n siafo unrhyw beth gyda fe. Ti'n gwybod bod yn ofalus? Yeah, I was going to say, Ond as soon as you're used to it, mae'n fine. Yeah, as soon as you're used to it, mae'n fine. sweep. A quick sweep. Wow. So, yeah. Athyn ni o U-hold i... Well, cos ti Oh, yeah, ddim sorry, eisiau Mel, talu I am did razors Bill. Sam neu rhywbeth. Sorry. You can tell it's been a couple of weeks. Yeah, I know. Yeah, I know. As if one of them must have chaotic energy. I went dros mewn a rumour am I Kissed a Girl newydd yn dod mas. Wel, mae'r un mae just a boy newydd yn dod allan cyn bo hir, a maen nhw'n... Fi'n meddwl nawn nhw'n neud e am yn ail. Fair. So, U-Haul. Yeah. So, i unrhyw un o'n grandawyr ni sydd efallai ddim yn Gwybod beth yw e? on the up and up gyda stuff lesbian, U-Haul, so U-Haul yw'r cwmni fel removals Symud in America. yeah. So ti'n fel rent a U-Haul pan ti eisiau symud ti. A y joke yw, what does a lesbian bring to a second date? A U-Haul. So... A fi'n ffitio stereotype achos fi'n sefyd mewn gyda partner fi, like, ASAP. Menywod. Yw hwnna just... Well, Yeah, fi heb sefyd mewn gyda bac o'r blaen. ond ys di... Be? Wel, ti'n basically... Nag ti basically yn byw gyda... Tom? Na. O, ni'n dweud enwau pobl. Yeah, fuck it. So I hope he's not listening. Yeah, na, nes i ddim, o'n i ddim... Oedd yn byw efo mam a dad. Wel, ia, o'n i'n meddwl ti just fel fyna drwy'r amser. Fel weekends only. Oh. Yeah, one on a Saturday only. Ond o ti'n byw gyda ex ti, so how was that working out? Oh yeah, that's fine. As in, beth i'n meddwl? So o'n i'n mynd adre, Monday to Friday, o'n i yn TV gyda ex fi, friends, a wedyn bys ni'n mynd i TV ar y disad o'n as. O, ti ddim yn gweld enw wythnos? Dim really, na. I might go for
a pop round every now and then, Really? and who's got the time? You could tell I'm gay. One more Weekend funny. only boyfriend. The energy fan hyn, and like, dri o'n honno fe, ond the energy ti'n rhoi fan hyn yw, bydde ti byth yn siarad am Sam fel hwnna. Bydde ti byth fel, who's got the time? Who's got the time i weld ti... Sam fi fel, let me move in. Yeah, exactly, who's got the time i weld ti mwy nag unwaith yr wythnos? Please don't ever leave me, Sam. Like, ti'n bod fel casual am, ti'n fel, oh, yeah, na, fi'n cool, fi'n cash. I Ti'n fel, know. hey Sam, can I move in? That's how you can tell, guys. Well, that's it then. Oh, yeah. Yeah. Fi yn barod. It's not really a U-haul anymore if it's after. Oh god, na, mae fe ddim yn you i chi. You're like, Fi dal yn meddwl bod Jesus. Chi fel ar fel ancient auction. Oh, come on. Nid i'n nabod yn gilydd llain y blwyddyn. Chi wedi bod yn symud un item y mis mewn i ti. Mae gan hi dror. There's a draw, ges i draw fan fel wythnos, ti Sam. Be sy'n y draw? The essentials. Fel mae gen i nose strips yn un fi, obviously. Beth sydd ganddi? Bydde ganddi... fel little jammies, face creams, moisturisers, all that stuff. Cute. Well, that's Yeah. fel really lovely night in. Mae. Fi'n gweud all the time. Dyna beth yw bod mewn lesbian relationship. just Fi'n cael sleepovers. really nice little sleepovers. Ydy, literally, trwy'r nath amser. Sam texto fi fel, 2 awr nôl, I literally can't wait just to be on the sofa with you. And he fel, no, same. I literally saw her 2 hours ago. That's adorable. Cute, mae'n gwe. A rheswm nes i weld i 2 awr yn ôl, dim, you know, any sooner. Fi wedi bod yn cael sports massage. Cos ti'n such a sporty gal. Brutal. Beth oedd hi'n Oedd e'n... Hi, fe? Hi, yeah, Beth meth. oedd hi'n massage o? Upper back fi, achos fi'n rhywun sydd yn cadw tension fi gyd fan hyn, Yeah. a fi'n gweithio o'r ddesg, Yeah. a fi just fel, yeah. Wow, yeah. So mae trio dod o hwn lawr, a mae hi fel arfer yn gweithio ar rugby players. I am not So, a rugby player. oedd hi 100% yn barod gyfer build, Yeah. stocky, tea. Huge fel 6 foot, yeah. Hench. Yeah, hench. A 6 my God, I've never felt... Fi wedi cael sports massage o blaen, they must have been delicate fingers, achos oedd hi yn brutal, ond o'n i eisiau fe. I was like, yes. I was having to like deep breathe, as if I was in labour. O'n i fel... A wedyn bydd hi'n fel dechrau siarad i fi, o'n i fel... Yeah, it was an experience and I paid for it. Yeah. Ond fi teimlo... ar ôl ni? Wel, sa'n gwybod ar hyn o bryd. Mae gen i fel cupping marks a stuff hefyd. Yr e... Yeah, so mae fel signal... Mae'n basically neud y gwaed i gyd fynd i'r ardal yna i fel cael gwad yn nhw'n knots a fel... Dyna beth yw e. Fi wastad di meddwl, God, how weird beth ma'n Pan mae wneud. pobl yn neud yna. Yeah, basically cael gwad yn knots is the thing. Ond mae di... Fi methu... Oh, damn. Was that a good O'n i click? methu... Well, that's the thing, is when I first left, o'n i methu clic o fe, nawr fi yn eto. That didn't last long. Oh, ma' hwnna'n byth gwael. Yeah, ti ddim fod clic o Oh. gwrdd ti. Ond Oh, fi'n neud God. trwy'r amser. Cos mae'n built up rhywbeth air Yeah. Oh, ydy hwnna'n byth gwael? Ni ddim byth yn gwybod bod yn byth gwael. i clic o, yeah. Oh, mae eisiau fi wneud rhywbeth amdano fe fyd. Allai, I reckon I could like emulate her technique, os ti moyn. Mae just a lot o fel hwnna. Just fel batro Pwnio, cefn fi. yeah, pretty much. Oh, God. Yeah. Falle ddim. Falle, yeah, ti ddim di gwerthu ei fi. Sorry. Ti ddim A na neud am di ddim, gwerthu if fi. that helps. Okay, actually, fine. Yeah, sure. Ond fi di bod eisiau mynd am normal massage. Yeah. Well, you know me, I bloody love a spa day. Sa'n nabod unrhyw un sy'n mynd ar mwy o spa days. In quick Wyt ti? succession. Bys ti'n cael fel deep tissue massage, neu ti just mae'n fel delicate little... Na, I just want to be touched. nicely. Na, ond fel, fi'n siŵr bod e'n mwy buddiol os oedd rhywun yn neud e'n fel... Gyda actual Gyda fel rheswm. pwrpas. Yeah. Ond, Just rhywbeth i fel tension. Efo y Kevin ti'n teimlo. oh, my neck, my back. Na. No. Na. That was good. Na, just fyngodd o gafan heaven. Imagine y gan yna yn Gymraeg. Fyngodd. No. Sa'n mynd i siarad yn y flex. We're safe for work. Ydyn. Sure. Ti'n meddwl pobl actually'n gwrando ar hwn pan nhw yn gwaith?
Na, but they ddim yn gallu cael unrhyw Na. gwaith di wneud. They'd be like so distracted by our chaos. Falle os nhw'n fel gweithio gatra, just yn fel wneud wiggle Fel, mouse. ti'n gwybod pwy bydd ddim yn gwrando ar hwn yn y cefndir yw dynion dros yr oed o 70. Pam? What? Wel, mae 'na thing lle mae fel dynion o oedran penodol. I mean, generally because of we're women, gay women in our 30s is why they wouldn't be listening. Ond hefyd, mae 'na fel rhywbeth scientific lle mae dynion dros oedran specific yn dechrau tunio mas vocal range menywod. I know. Ydy hwnna'n wir? Go wir. So mae fel, achos ni'n uchel, y fwyaf uchel, mae vocal range chi. Because obviously, when you think about fel y test yna lle mae'n y beep yn mynd uchel, ta bod chi ddim, mae'r frequency rhy uchel. Yeah. So os fi beth angen cael neges dros oedd yn iawn i fel Ti'n hen ddyn, fi gofod mynd. Falle dylwn ni dechrau recordio podcasts fel hwn a byddwn ni dechrau gwrando. Ie, bydd ni'n hit o demographic newydd. Bydd yn really boblogaidd. Ie. Falle byddwn ni cael commission. Os ti'n dweud, ni eisiau, chi wedi gweld y rhaglen newydd You-Ho. Fi'n alto hefyd fi'n methu mynd. Wel, o'n i'n top soprano. Mae fel Miley Cyrus, cos mae hi'n gallu. I know. Well, you know me, I've got range. Whoa, that actually really bad. Yeah, that was like full throttle. I think I'm stopping neud o. Hynna'n Mae'n brifo, best. ie. Mae'n weird. Hefyd ar y high frequency, though, mae un o'r neighbours ni gyda... Ti di clywed things yna pan ti'n mynd heibio gardd rhywun and then suddenly like this high-pitched beat goes off? No. Oh my god. Os chi mas yna gyda un o'r reina, everyone hates you in your neighbourhood. Honestly, so basically mae nhw'n fyna i trio stopo cathod mynd yn gardd pobl, which I get, fair if you don't want cat shit in your garden. Serious. Fine. Problem fan hyn. So mae'n mynd, basically, mae'n neud pob tro os mae'n sensor, mae cath mynd ar flaen y sensor, whatever, mae'n mynd yn really uchel, sorry. Fel hynna, yn really uchel. So mae rhywun yn feckin' neighbourhood ni yn cael ei mynd off trwy'r nos. A fi angen y window ar agor trwy'r all the time. Achos fi'n methu cos mae'n mor dwy. I overheat. I wonder os maen nhw'n hun fel bod nhw ddim yn clywed e. Wel, dwi Sam methu clywed e. Oh. So pob tro mae'n mynd off, fi'n meddwl, nawr, I could just keep trying to tell her it's now, fel bod fi fel, falle mae hi doesn't colli e pob tro. But mae hi literally fel, I can't hear it. Fel ti'n cofio pan nhw, I think nhw'n galw yn mosquito, a nhw arfer chwarae fe tu fas i Tesco's i fel stopi pobl hang around a fel wneud asbo i behaviour. Oh my god, mae hwnna mor horrible. I know. Mae e fel o'r anti-homeless benches, fel just let people live. Ydy. It's time bod I quite mor wael o'r anti-homeless benches. Na. Ond fel, it's the realm of Yeah. trying to stop people Yeah. being places. Yeah. Fel, well, where else are they going to go, guys? You know? O'n i just yn meddwl, os wyt ti ddim eisiau hen bobl rhwng trwyle, byddai ti'n chwarae sŵn really... Dofn. Neu ydyn nhw ddim yn gallu clywed? Ydy pawb yn gallu clywed y dofn? Wel, mae dal sŵn sy'n rhy ddofn i ni. So fel, Wales, I was going to call Wales Boist Filod wedyn. Wales. Morfilod. Morfilod. Mae nhw'n gallu mynd yn ddyfnach. Ydyn. There's a too low pitch and too high pitch. Ond dyw fel human beings hen ddim yr eidio yn gallu clywed. I don't know. Falle dyn ni cael human being hen mewn. Pwy ni'n nabod? Dim unrhyw un sy'n fel dros, you need a good like 90-year-old. Sta ti unrhyw fel grandpas and grandpas? Dim dros 90. Oh, really? Mae'n gay a 9. Dros 90? Na. Faint oed nhw? Mae'n dros i 80. Mae'n 80 y canol. 80 yn nhw? 80 y canol, ie. Go on, Gaelies. So nhw ddim yn meindio fi'n dweud, fi'n siw. Go on, Gaelies. Yeah, mae'n grit. Aww. Yeah. I have no... Oh, no, mae gen i grandpa, sorry. Achos mae'n byw yn Ffrainc, No, mae gen i grandpa. Oh my god! Na, mae'n byw yn Ffrainc, so fi ddim yn gweld a lot. He's alive and kicking, don't you worry. Ie, fi'n byw yn Don't say gogledd... Yeah, fuck off. Mae hwnna'n... Leeds, Ffrainc. Genuinely meddwl bydde ti'n gallu cyrraedd Ffrainc yn gynt. Na, de Ffrainc. Wel, faint o amser mae'n cymryd ti gyrraedd? Wel, byswn ni, achos mae dad fi'n scared of... He was, dad, scared of heights. Fes rhaid ni fucking gyrru. A fi, travel sick,
yn gyrru. Yeah, ond nawr- Oedd e fel 48 hours. Now, probably like 2-hour flight, Yeah, exactly. half hour to Bristol Airport, so 3 hours. Wait, how far's Leeds? Like 5 hours away. Okay, fine, you win. So just dweud. She's the better granddaughter. Okay. Wel na, cos fi ddim yn cyrraedd na gymaint o Dylan i chwaith. Ond ie, mae'n dod ar y gyfer briodas. Mae'n dod ar y gyfer briodas. Yeah. Priodas aled yn mis Mai. Mae Rach yn really ymarfer Cymraeg hi. Achos mae eisiau siarad gyda mam Gifi a nain fi. Mor cute. She honestly the best. Like, mae mor Honestly. sweet. Can I borrow? No, don't. I have to speak to her, she's her own woman. Ond fi'n meddwl bod hi'n hapus, actually. Yeah, this is a survey. Ti just moyn iddi coginio. Yeah, genuine. Ond, na, mae'n, like... Mor cute. Mae'r ymdrech mae'n neud yn, like... Insane. Yeah. Da iawn, she Genuinely wins. really sweet. A mae'n dweud mae fel... dwi angen ymarfer Cymraeg before the wedding. A mae'n dweud simple yna. Oh, fi'n obsessed. Yeah. Love her. Falle dyle hi fel wneud podcast dysgu Cymraeg. Dylen ni. Fi eisiau iddi sgwennu cookbook i ddysgwyr Cymraeg. Mae'n eitha neis, fi'n gwybod. Na, mae hwnna'n great idea. Yeah, Achos fel, who would you, fel, er enghraifft, PT fi bore ma, he can't speak Welsh to save his life o gwbl, but he says Wynionson all the time. A fi fel, okay. O'n i literally angen convince, I had to convince, dim cyd-destun, athyn ni draw i'r hip abductors, nath o just dweud Wynionson. O'n i fel, okay. O'n i fel, os ti'n gallu, yn Saesneg, os ti'n gallu dweud wrth fi faint o reps fi angen neud yn Cymraeg, na i neud nhw. So now he started saying deuddeg. It's always fucking deuddeg. It's the only issue, he does the same reps every time. Yeah. Ond o'n i'n trio convincio fe bod pili pala yn gair go iawn, because they're fel, no, I've been fooled before, achos o Macrodon a Popty Ping. And he fel, yeah, never say Popty Ping. Macrodon's the official term if you want to be, you know. So he fel, yeah, pili pala, so nath I Google fe, glowing byw. And he fel, yeah, but that's like the scientific. Mae tri o nhw, glowing byw. glowing byw. Glowing byw. Accidentally reggae. Pili pala, a iar fach yr haf. Iar fach yr haf. Iar fach yr haf. Ie, pan o'n i'n fach, iar fach yr Little haf. chick of the summer. Little chicken of the summer. Nice. Well, yeah, oedd e ddim yn credu fi. So wedyn ni fel, ti'n be, bet you, os ti'n Google, chos mae'n hanner Eidaleg, Google o be wen Eidaleg, a they fel, it was like something like Philly Falla, and I was like, yeah. See? Mae'n fel onomatopoeic o'r headphone. Ydy. Dyna beth nes i ddweud, Pili Pala. They fel, like, he was just looking at me like, what the hell? Yeah, na gyma'n farfalu, cos dyna... Yeah, falafel. Achos dyna hefyd enw'r pasta Falafel. bow ties. Oh. Short. Falafel. I don't know. Na ti gwneud pasta bow ties. farfalu, So ni'n achos galw yn mae'n bow ties, cos mae'n efo pili bow tie, ond maen nhw'n galw yn farfalu, cos mae'n edrych fel pili pala. Na nice. Ieithoedd. Ieithoedd. So, needless to say, fi'n pingo nôl at rhywbeth ni'n siarad am gyna, a nath ni'n... Fel awr yn ôl. A fel awr yn ôl. Hendws fi'n mae'n siarad am. So, fi'n meddwl ar stag, a fi'n mynd ar hendw cyn bo hir, a ti'n mynd ar hendw cyn bo hir. So, whip o'n ôl at reina. Wyt ti wedi rhoi meddwl beth bys ti'n hoffi ar gyfer dy hendw di? Fi mewn dau feddwl, achos fi literally'n casau hendw culture. Ma'n mad, like, honestly, be mae rhai pobl yn disgwyl i bridesmaids nhw a stuff wneud, yn mad. So, mae rhai pobl yn literally gwario cannoedd ar fel, os maen mynd i ffwrdd, rhaid nhw cael outfits i bob diwrnod. Fi'n efo rhywun oedd literally gwario dros 1,000 o bunnoedd ar hendw. A ti'n sôn am long weekend? Mad, a fel, fi just yn, a fi methu aros mewn fel 10-20 years time when all of those couples are divorced. Do you know what I mean? Fel, because, well, at least half of them will be, it's 1 in 2. That's the statistic, isn't it? 1 in 2 divorce. There you go. But anyway, a meddwl arall yw, os bys ni yn cael un, it wouldn't be the traditional fel, get on the piss, that sort of thing. Bys ni'n cael fel, as you can imagine, a relaxing... So di gyd yn mynd i'r spa? Fi wedi bod yn cael loads o adverts, unsurprisingly, algorithm, o fel llefydd yma yn fel cefn gwlad, gyda fel hot tub, pool, relaxing vibes. Well, that's a nice vibe. Just mynd i ffwrdd am penwthnos. Ond wedyn, fi was yn dod nôl at, sai moyn i unrhyw un gorfod gwario arian. Fi'n gwybod. So byddai'n well gen i wneud nos o mas neu rhywbeth yn Caerdydd lle mae pobl yn gallu mynd a wedyn yr unig arian maen nhw angen gwario yw fel bwyd a diod. Mae hwnna'n manageable. Yeah, ys dim rhaid yn nhw bita, ys dim rhaid yn nhw yfed. Fi jyst yn meddwl mae'r cost yn
yn mental, chos yn wedig, rhan fwyaf o'r amser mae'r un pobl yna, o leia mae rai o'r grŵp yna, wedyn angen talu am fel bridesmaid dresses ar y diwrnod, colir a gwallt, you know? Weithio fel aros rhywle. Yeah, exactly. So, fi'n meddwl, os bysyn ni yn cael un, bysyn ni eisiau gwneud y gyda Sam. Wel, dyna bys ni'n mynd i ofyn. Achos, bydde fe'n really weird cael fel ffrindiau fi gyd yna. A ddim reich. A ddim reich, bydde fe'n, I get it. Ond bydde fi fel, fi moyn i yma. Yeah, bysyn ni, I suppose we have that luxury though. Gallu ni byd rhaid i moyn, that's the thing. Just cael nice, Ond fi hefyd yn meddwl, hyn oed priodi, bysyn ni eisiau mynd i ffwrdd i priodi just fi a Sam, a wedyn just dod nôl a cael parti. Just cael gwyliau bach. Dim witness. Well, I suppose bys a rhaid cael witness, but it wouldn't have to be anyone we know. Fi ddim eisiau gwario shit ton ar priodas. I'm not doing that. Na fi. But bys ni'n well, I'm not going to spend 30 grand on one day, I'd rather spend 30 grand on a honeymoon, t'bo? I'm not going to do that, ond bys ni well gan i wneud hwnna. Mae hwnna'n fwy fuddiol i fi. Ond bys ni hefyd ddim moyn i bobl gorfod gwario load, so bys yn well gan i fynd ar gwyliau, elope, dod nôl, cael parti. Here's a buffet, here's a bar, help yourselves, tra. Fi just moyn bwyd neis. Ddim bwyd posh. Rage chef. Exactly. Yn yr own wedyn. If Rage dweud nice o mas y gerddoriaeth. Stunning. A then no ni just ddim siarad gyda'n gilydd the whole night. That's a good fel grand save. I know. Oh yeah. Easy. Ond, o'n i'n sort of meddwl am hendu. Well, okay, beth am os bys ni'n... Thing is, I don't know if you would come. And I don't know os bydd a lot tipyn o ffrindiau fi'n dod. Well, I'm... Campo. Oh, na. God, na. Na. Tra, happy for you, ond na. Pam does neb eisiau dod campo gyda fi? Pam ydw i'n moyn gorwedd ar llawr... Oh, come on. Os fi'n gorfod neud fel all these burlesque dance classes with all the feather boas and stuff, all the willy straws, then the least they can do is spend one night in a tent. Herbs, dyma'r thing. Does dim rhaid i ti wneud hwnna i gyd. Ond ti yn os ti eisiau bod yn, you know, friend cefnog. Ond mae'n line, mae'n llinell. Mae campio... It's not a big line. It's just a... I think that's a big line. Oh, come on. Achos ti'n cymryd pobl... Going on a night out drinking out of willy straws, you could just change a straw. Mynd campio away from a toilet, a shower, proper food. Bydd the toilets and showers. Gwely cyfforddus. Don't fuck with my sleep. Okay? Was that really unnecessarily aggressive? This is how much I care. This completely hypothetical Hindu. Really that I will not be coming to. Well, beth os fi'n aros rhywle ble ma'na fel glamp thing option. That's doable. Okay, fine. Double bed in a yurt. Na ti? Yeah, fine. Just i ti dy hun. But they're not... Yeah. No, it's Sam dod. No, but ond dwi'n Sam ddim yn lyco campio. This is our thing. A dyma pam fi di cael tocynnau Green Man fel... Oh, hilarious. Time gwaith. So ni di camp ar gyfer Green Man? Na, fi bit bod, because every time I'm like either ill or... O'n i'n gweithio un tro, a wedyn ni fel, do you know what? I'm just not in the mood to sleep on the floor for 5 days and feel gross. So, it's just not the life for me. Oh, fair enough. Ni'n mynd i fynd bant yn y van. Oh yeah, chi'n licio'r van? The little micro camp setup. Ti a Rach di bod yn y van to? Dim ond day trips. Oh, okay. So half yma. Testio'r gwely fel petai. Well, I'm not, you know, telling a lie. Na. Na. So, yeah, bydd hwnna'n neis. I ti. Well, good job bod fi di ffeindio rhywun sydd hefyd yn keen am outdoor adventures. Ti'n gwybod fan ti? Wyt ti'n... So, ti'n cysgu yn y fe? Wyt ti'n cysgu gyda drysau'r gai? Ie, ti'n just rhoi crack bach ffenestr agor. Oedd yn gwneud dweud sut ti'n anadlu? With ease. Oh, okay then. There we are. It's problem solved. Yeah. Yeah, o'n stof bach cwcan yn y... Oh my god. Beth os mae'r fel noi yn fel, I don't know, leaks in the night a wedyn... This is my... Neith o ddim, ti'n disconnect... Mae just fel cael canister bach o nwy yn dy gardi. Mae'n... Oh, ydych chi'n cael No big deal. Okay, fine. Yeah, mae'n tiny little gas canister. Just fel camping stove. Bit yn edrych. Wow. I'm really not a camper. Wyt ti'n gwybod o fi arfer bod yn y Boy Scouts?
It makes so much sense. Yeah. And you have what a Girl Guides are Brownies. Yeah, I left that life. It wasn't for Yeah, me. you were like, I want to be down with the boys, the dirt. Boys. Yeah, 100%. Fi cofio athyn ni am dro unwaith yn Brownies and we got like a nature badge just am mynd am dro fel wic. Nes i, treulio blynyddoedd yn y Scouts, a'r unig badges ges i, oedd y rai nhw'n rhoi ti just am ddod pan ti'n dechrau. Shut up. Oedd gen i sash llawn o Brownies. Oedd this track llawn. But the thing is, like, Queen of the Hobbies, oedd gen i gymaint o hobbies. Os o'n i just i ffilo mewn ffurflen, byddwn ni wedi cael pob badge yn y llyfr. Ond... Oedd gennych chi llyfr? Well, you know, I don't know, fi'n cymryd oes na. I don't know, never looked at Dim it. sash na? Na, ti just yn, os ti'n y Scouts, ti'n gwneo nhw i dy gris. Oh, cute. So you had to sew. Fi yn cofio, actually, oh my god, vividly fi'n cofio induction fi Brownies. Pam rhaid i chi coginio cacen i'r teulu Brownie? Ti'n cofio hwnna? Na. Oh my god, so yr initiation session tro cyntaf chi mynd i Brownies. Initiation? Yeah. Hazing. Beer bomb. Yeah, brown owl, like throwing things at you. Na. Oedden ni... Oedden ni gorfod coginio cacen i teulu arall. So oedd teulu arall yn dod, chi'n coginio cacen iddyn nhw. Yeah. My mum made them a really nice chocolate cake. A wedyn chi angen fel dangos rhyw fath o fel skill neu rhywbeth. I think I played the piano neu rhywbeth. And then that was it, and then you're in. Okay, fi absolutely ddim yn cofio dim Really? o hwnna. Fi jyst yn Fi'n cofio cofio ti'n mor- gorfod wneud fel addewid gyda bysedd ti lan. Yeah. A ti'n gwybod ble nes i wneud un? Brownie promise. I Brownie Promise. Gyntaf, apparently fi oedd un o'r rhai cyntaf i wneud yn Gymraeg. Da iawn fi. Oh my god, da Pa iawn. gofyn i fi ddweud e. Ond hefyd, nes i wneud e, Stadiwm y Millennium, pan oedd e Whoa. jyst i agor. What the fuck? Athyn ni o'r daith. Oh, just for Stadiwm, fun. gyda'r Brownies. Oedd e achos was it around the millennium? Oedd e just must cael ei have been. adeiladu? Oedd e- So it yeah, was like, get the fresh. cute kids in. Fi Take some really ddim yn pictures. siŵr. Ond ydych chi googlo'r addewid? I can't remember it at all. Brownie Promise. Brownie Promise, yeah, es i guides wedyn, because obviously I aged out of brownies, ond oedd cefnitha fi a gyd o ffrindiau hi fyna, ac oedd nhw gyd yn rhy naughty i fi, so nes i gadael. Oedd nhw fel Snapple pencils a pethau, ac ni fel, I don't want to go anymore. Oh. O'n i'n rhy goody two-shoes. Yeah. O'n i yn y Scouts a ar y pryd, pan o'n i'n fel, what, like 13 neu rhywbeth. Oedd ti yn y Scouts pan ti'n 13? Sim syniad o fi, actually. We had very different lives mae'n at rhaid o'n 13. i'n o leia 13, 14. A o'n i fel, mae hwn yn 13. Oedd ti'n 14 yn y Scouts? We had very different Fi'n lives. meddwl, yeah. At 14. Oedd e'n really fun. Oedd e'n really good. A oedd ddim that much i wneud yn pensiwn, to be fair. Same! I still found a way out. Wel, o'n i ar y pryd. Leia pub for that, sorry, carry on. Yeah, think about it. Oedd na fel, like 35 boys and like 3 girls. That was my dream at 14. Well, o'n i fel, the odds are so stacked in my favour. I'm going to snog. Hello, Scout Camp. Right, o'n i we. Ooh. Okay. Oh no, it's We've going to be not like bunnied- God. Yeah. Oh. Fi'n meddwl bod wedi newid ers o'n i yna, actually. okay. Because now it's mine. I promise that I will do my best to be true to myself and develop my beliefs. To serve the king and my community. No way were we saying this. To help other people and to keep the Brownie Guide law, which fi'n cofio hwnna. A bit, to help other people. Fi'n meddwl oedd fi'n the Scouts yn, I promise that I will do my best to serve my God, Ew. to help In the other people and 2000. to keep the Scout law. Yeah. Brownie Guide promise in the UK in 2000, which is probably around the time, right? I promise that I will do my best to do my duty to God, to serve the Queen, and to help other people and to keep the Brownie Guide law. Well. Ew. I do not promise. Fi'n cymryd pob... I'm taking back all of those promises. I will not help other people. Oh no, I'll help other people, but I don't want to serve... I will not do my best. Sorry, the key takeaway, ew, God and Queen. Ew. Sorry, personally, I don't care if whatever everyone else's views, you can love God and the Queen. But for me personally, a'r person fi yn nawr, mae hwnna'n mad. It doesn't resonate with you. Oh, God, shall na. we say? Yeah, It doesn't fair. resonate. Yeah, fi ddim yn meddwl bod ti'n gorfod dweud hwnna i gyd nawr. Fi'n meddwl ti Ti'n newydd darllen y mas na? Yn dweud Wel, fi'n hwnna? meddwl bod fi'n meddwl bod yna variations gwahanol. Okay, cool. Oh, well, yeah, because I suppose dwi ddim yn, agored i bobl o grefyddau.
gwahanol. Mae e. Cos bys ti ddim yn dweud God. Wel, ydy mae, a maen nhw'n gallu dweud bit bynnag maen nhw'n Duty meddwl. two. Rwy'n reswm, fi'n meddwl nes i edrych ar hwn yn ddiweddar, fi ddim yn gwybod pam. Oh, okay. I wish oedd Joseph Scouts fi dal yn ffitio, achos nhw'n really handy. Oedd nhw fel Dickies vibe. Yeah, actually. Yeah. Maen nhw'n vibe. Actually, there's zero chance bod Scout uniform fi dal yn ffitio fi. Ond, how lesbian chic? I fod yn dig. Nac y chief? Can I just say, Buttercup Yellow is in. Brownies, Buttercup Yellow jumper. Ti'n cofio? Oedd e fel... Ydw. Yeah, Ydw. that would be so Ydw. in nawr. Okay. Add brown trousers, neutral shades for spring. Dyna ti. Wow, well... Falle ti fod yn leader, brownie leader. Brown owl. Brown owl. If it's brown Brown owl, owl bydde ti? oedd yr... No, brown owl yw'r fel a leader o'r brownie group, yeah. A then mae'n a bunch of random owls hefyd. Yeah, random pobl o gwmpas y lle. Tawny owl. Oedd na? Yeah. Snowy owl. I wonder why, falle achos maen nhw fel all-seeing neu rhywbeth. Mae'n rhyw reswm, surely. Yeah. Fi jyst yn cofio really joio'r caneuon, o'r chants. Sa'n cofio'r caneuon. O'n i'n canu nhw'n scouts. Oh. Oh, you never go to heaven. Na, ti'n gwybod hwnna? Nah, but it's not a good start. In a bit... Na, mae ddim yn really dim byd yn neud gyda heaven. Mae'n fel... Mae jyst yn funny little rhymes. Mae'n... Oh, you never go to heaven. Oh, you never go to heaven. In the baked bean tin. In the baked bean tin. Cause a baked bean tin. Cause the baked bean tin. It's got baked beans in. Coffee. I'm not doing this. Right, let's wrap this up because we've gone mental. Diolch am rando, guys. Sorry. Just sorry, I'm bennod. Sorry. We won't leave it that long again. Please dewch nôl wythnos nesa I glywed mwy o ganeuon campfire. Wel, ni ddim yma wythnos nesaf, Catrin. Neu wythnos ganlynol. Yeah, heads up, ni'n mynd I dechrau recordio unwaith pob pythefnos o nawr mlaen. Mae bywyd yn brysur. Yeah, ni ti'n mynd bach yn y struggle bus. Bob yna hyn, falle newn ni just neud un bonus pan on the like off weeks, pan Pan mae'n rhywbeth yn digwydd. Ti'n ddiddorol. Breaking news. Neu, yeah, pan ni'n gallu, cos ni'n really joio hefyd. Ydyn. So, mae just weithiau yn Anodd ffitio popeth mewn. Ond ni'n colli chi pan ni ddim yma. Yeah, fi actually really yn. Yeah. Yeah. So, na ni siarad â chi cyn bo hir, anyway. Cyn bo hir. Gadw bach yn feig. A Cat, na i weld ti cyn bo hir. Oh, gobeithio ddim. Ta-da! Okay, rude. Get out of my house.